twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza kugubwa neza. Tubahaye ikaze muri aya amakuru yacu. Tugiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Tugiye kugaruka rero ku nkuru igaragaza ko hari raporo yamaze kujya hanze igaragaza uburyo igihugu cy'u Burundi cyamaze gutegura ibitero ku Rwanda. Igihugu cy'u Burundi cyamaze gutegura ibitero ku Rwanda. Iyi nkuru twamaze kwa tugenda tuyibategurira, tugiye kuyibagezaho, ariko nanone kandi ku rundi ruhande turaza kugaruka mu gihugu cy'u Busuwisi ahari hateganyijwe amasezerano yagombaga gusinywa hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndavuga Kinshasa. Aya masezerano bimeze bite, byifashe bite? Hari ibyo bamaze kwemeranya rero bamaze kuba basinyira, tugiye kugenda tukugezaho. Hanyuma kandi mu yandi makuru turaza kugaruka n'ubundi ku yandi makuru yose afite aho ahuriye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko u Rwanda rukomeze gushimangira ko rugomba kuvana ingabo zarwo cyangwa se ingabo z'igihugu cy'u Rwanda muri Madagascar. Byifashe bite? Turaza kugenda tubigaruka. Tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turabagezaho amakuru avuga ko ubu tuvugana abasirikare bagera ku 40,000 tena n'ibihumbi 4 plutôt munyihangarire, n'abasirikare bagera ku 4,000 bamaze kugera hano muri za Minembwe. Ubwo turaza kugenda tukubwira n'ibikorwa batangiye kugenda bakora hano muri za Minembwe. Ese barihe, bihagaze bite? Turaza kugenda tubikubwira muri iki kiganiro. Mu yandi makuru kandi turaza kukubwira ko hano muri Minembwe umuryango wita ku burenganzira bwa muntu ni Human Rights Watch imaze kugaragaza rwose, uyu muryango umaze kugaragaza ibibi byose aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDR Wazalendo FARDC ibikorwa bibi bakomeze kugenda bakorera abanyamurenge. None kera kaba Human Rights Watch ikaba imaze kugenda ibigarukaho, natwe tugiye kuza kugenda tubikugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Bakunze Jeune Official, hari n'ibindi byinshi cyane tutabashe kubagezaho mu nshamake turaza kubagezaho. Reka ahubwo manze mbasabe mukore kuri like kuri iki kiganiro, nongere mbibutse gukanda like kuri iyi nkuru ndetse munayisharinga cyangwa se aribyo bita guparitaja, kugira ngo ubundi twinjire mu kiganiro cyacu ibintu byose bimeze neza cyane. Reka dutumikira abadutumye duhite tugaruka n'amakuru sasa mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Bakunze Jeune Official, ni mutwemerere amakuru tuyinjiremo mu buryo burambuye. Ku murongo wa telefone already mugenzi wacu Vincent akaba yamaze kuba ahagera. Uriwe neza Vincent? Yes, nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro cyacu cyose muri amakuru yacu muri iki gicamunsi. Takoze cyane. Vincent, twihuse rero muri aya makuru yacu, twihute cyane duhere kuri iyi nkuru iremere cyane, inkuru ishyushye cyane yihutirwa. Jambo hari abatara makunda kwandika ngo birihutirwa.
hari amakuru amaze kujya hanze ashyizwe hanze agaragaza uburyo ki iki gihugu cy'u Burundi cyaba kirimo kugenda gishakisha abantu bose badafite aho bumvikana n'u Rwanda rwose hano mu gihugu cy'Ububiligi bakaba bari gutegura n'ubundi ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Nkaba ngira ngo iyi nkuru ariyo twinjiramo duheraho tugeza ku badukurikiye. Nibyo nk'uko wabibonye nawe mu binyamakuru bitandukanye byandikirwa mu gihugu cy'u Burundi, haragaragara amakuru avuga yuko bamwe mu bayobozi b'u Burundi bagira uruhare mu gukusanya bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. By'umwihariko ariko amakuru nabonye nuko ambasade y'u Burundi ubu ngubu ariyo irimo yegeranya abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari mu gihugu cy'Ububiligi ndetse no hirya no hino mu Burayi, kugira ngo bahurizwe hamwe noneho bategure umutwe w'igisirikare uzahurizwa mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi aho bari gutegura inkambi izabakira. Yego. Kugira ngo bakore imyitozo noneho barwanya M23 nibamara kuyirukana babone gutera u Rwanda nk'uko babivuga. Ambasaderi Terase Nahiranje rero akaba ari we ufite inshingano zo kwegeranya abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bari mu Burayi hirya no hino, noneho bakazajya babohereza mu gihugu cy'u Burundi bakabonana n'igisirikare, bakabona n'abanyepolitiki batandukanye, noneho bagapanga umugambi, bamara kuzuza bagashyiraho igisirikare, bagashyiraho uburyo bwose bwo kubona ibikoresho, uburyo bwo kubona abaterankunga ndetse n'uburyo bwo kubona abarwanyi. Ibyo rero biraza bisanga n'ubundi ibyari byigeze bitangazwa na perezida w'u Burundi muri 2025 ko azatera u Rwanda anyuze mu Kirundo, ugasanga n'ubundi ibyavuzwe na perezida wa Kongo n'ubundi avuze yuko uwipogase buri kutetsa bw'u Rwanda byamutera inkunga. Wareba uburyo bakomeza kurwana M23 bayita abanyarwanda, ukabona uwo mugambi wabo kuvuga ko bafite gahunda yo gutera u Rwanda ko barimo bawubaka ku buryo bw'ubugome kandi bukomeye. Hanyuma vise ese buriya se twanavuga ko buriya bifite aho bihuriye n'uyu mutwe wa P5 n'ubundi bakomeje kugenda banubaka, cyangwa ibi byo ni uburyo bwabo bw'u Burundi bwihariye? Urambaza ngo ndimo ndakubaza nise ibitegurwa biri gukorwa n'igihugu cy'u Burundi byaba bifite aho bihuriye mu by'ukuri n'uyu mutwe wa P5, cyangwa bwaba ari ubundi buryo bwabo bwihariye baba barimo kugenda batunganya mu bibateguramo? uko babutegura akavuga yuko ari uguhuza ababa ku mugabane w'u Burayi. Wumva yuko bito bihuriye n'umutwe wa FPR, uriya w'umuhungu wa Habyarimana Jari. Ubwo nani P5? Oya, P5 bitandukanye na FCR. Ko numva ibintu bitoroshye. Hanyuma service ni iki? Ubwo twavuga ko ibikorwa byabo nibyo yego barabitangiye, byatangiye bari kugenda babikora. Ubu tuvugana iki gikorwa cyabo ntabwo biragaragara se wenda nibura ko iyi raporo cyangwa se inyandiko ntabwo iragaragaza ko nibura haba hari abo bamaze kuba babona? Nta biragaragazwa, ariko mu bihe bitandukanye twagiye tubona amakuru y'uko abahuriye muri P5 bagiye bakorera imyitozo mu gihugu cy'u Burundi. Urumva icyo cyo kuvuga ko FPR yatangiye gukora imyitozo ntabwo birajya hanze. Aha, nguko rero ubwo ni amakuru akomeye cyane. Tuve muri aya makuru tujye no mu yandi, ariko byose afitanye isano n'igihugu cy'u Burundi. Tukiri ku gihugu cy'u Burundi, Vincent, hari amakuru arimo kugenda avuga ko haba hari abasirikare bagera ku 4,000 baba bageze hano muri za Minembwe. Nkaba ngira ngo iyi nkuru tuyinjiremo tuyigeze kuba dukurikiye muri rusange. Nibyo ni amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru gikora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cya Kivu Morning Post. Ariko cyavuze yuko amakuru gifite ari uko abasirikare bagera mu 4,000 b'ingabo z'u Burundi, yego, boherejwe mu plateau tubana AFM 23 ndetse na twirwaneho. Amakuru yakomeza kigaragaza yuko nabo amakuru bayateka Human Rights Watch yavuze yuko aba barwanyi bazamutse mu kwezi kwa gatatu bafatanyije na ndetse n'abagarinde,
bakajya mu gace gakutuwemo n'abantu ku bintu y'ababembe ndetse n'abafuro n'abanyindi kugira ngo noneho bayobore inzira zitandukanye zigana muri Fizi ndetse na Mwenga. Bakagaragaza yuko abasirikare bagera mu 4,000 bavuye mu bihugu bitandukanye, yaba ari Wazalendo, yaba ari FDLR, yaba ari Imbonerakure, noneho bakitirirwa yuko ari abo gisirikare cy'u Burundi kuko bari bambaye imyenda ya gisirikare ariko iriho amapeti y'igihugu cy'u Burundi. Bakagaragaza yuko Imana yahitaho kigaragaza ko guhera mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatatu abasirikare benshi b'u Burundi bagiye binjira bitwa b'u Burundi ariko ari imitwe itandukanye bagiye batozwa. Ibyo bikaba byaje gusubirwamo n'ikinyamakuru cyo mu Burundi cyitwa SOS Media cyagaragaje ko tariki ya 11 z'ukwezi n'ubundi kwa kane itsinda rya nyuma ry'abasirikare b'Uburundi ryomotse muri Lake Tanganyika, ryomotse riva mu Rumonge rikomeza rivaho bita za Baraka, noneho rikomeza ku misozi miremire ya Minembwe. Hanyuma Vice, dukomeje wenda se turebye ibikomeje kugenda biba n'ibyo byose, hari amakuru anagaragaza ibikorwa bibiri kubera hano i Murenge cyangwa se ari muri za Minembwe, aho nabonye n'umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch ugaragaza uburyo ki izi ngabo ziri hano muri za Minembwe ziri kugenda rwose zihohotera abaturage. Aya makuru rero nkaba ngira ngo tuyajyaniranye n'izi ngabo z'abarundi zamaze kuba zigera hariya mbere yuko tujya kuri iyi nkuru igendanye n'amasezerano ya AFC Vubetura ndetse na Kinshasa, nayo tugiye gufata umwanya munini tukayagarukaho. Nibyo Imana yahitaho cyagaragaje yuko abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo na FARDC bafatanyije bashyizeho icyo twakwita igifungo cyangwa kubuza abaturage b'Iminembwe kujya ku masoko, ku mavuriro, ku mashuri ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Bakabigaragaza nk'icyaha cy'intambara cyo gushaka kwicisha aba baturage b'Iminembwe inzara. Imana yahitaho ikaba yabikoze muri raporo yashyize hanze mw'iki cyumweru igaragaza yuko abaturage batuye cyane cyane mu bice bya Hofurato bafite ibibazo bikomeye by'inzara baterwa n'uko aba baturage nyine babujijwe kugera ku masoko, babujijwe kugera ku mirima yabo, n'ahari hari imirima imwe n'imwe ikaba yagiye isarurwa n'abo mu ngabo z'abarundi, ingabo za FARDC, imitwe ya Wazalendo ndetse n'Imbonerakure. Ibyo bari baragiye bahunika rero bikagenda bishyira mu bitandukanye ko n'urwaye mw'abanyamurenge atabasha kugera ku ivuriro kuko yaba ari inzira ziganayo, yaba ari amavuriro yari ari mu bice bigenzurwa na Turwano byagiye bisenywa na drone za FARDC. Bakabigaragaza rero nk'ikintu kimeze nk'igihano gikomeye ariko kigamije kumaraho aba bantu bo mu Banyamurenge. Uwitwa Clementine Motijoy akavuga yuko ni umushakashatsi muri Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari, agaragaza ibikorwa nk'ibikorwa bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane muri Fizi, Mwenga ndetse na Uvira. Akavuga yuko hatagize igikorwa mu Minembwe ko hashobora gusigara ari amatungo gusa, abaticwa n'amasasu cyangwa amabombe bicwa n'inzara amanywa n'ijoro. Ibi nabyo byaje no kugarukaho na AFC 23 mu itangazo ku mugoroba basoje bagaragaza yuko ibyo bikorwa byose bikomeje kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ikindi ni uko uwitwa William Yakutumba yego akomeje gufata abantu batandukanye mu bice bitandukanye n'ubundi bya Minembwe ahakontororwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo byose Imana yahitaho ikaba yarigarutse mu raporo igaragaza yuko yaba ari umuturage w'umunyamurenge, yaba ari umuturage utari umunyamurenge bw'abategetsi wese utavuga rumwe n'ubu butegetsi ko akomeza guhura n'akaga ku buryo ashobora no kubura ubuzima. Aha, William Yakutumba ndumva rwose akomeje kugenda aba mubi cyane. Vice, tubwire rero twinjire ku masezerano ya hano mu Busuwisi uko byagenze. Tubwire amasezerano, hari ibimaze kumvikana cyangwa se imaze kuba byavugwa nk'uko amakuru ari kugenda tugeraho, hari ibimaze kuba byumvikana ku mpande zombi. Nibyo ni memorandum of understanding hagati
ya ASM 23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa aho bemeranyijwe gushyiraho itsinda rigenzura kubahiriza agahenge bafatanyije n'inama y'ibihugu by'ibiyaga bigari ICDR. bakaba bemeje yuko iyi nama igenzura ako gahenge kubahirizwa bizafasha na MONUSCO kubasha kugera mu bice M23 yavuyemo bya Uvira, ariko M23 reka azashyiraho uburyo bwo kugenzura yuko agahenge kubahirizwa. Bikaba byasubiye rero uyu munsi nyuma yuko itsinda riserukira M23 ndetse n'itsinda riserukira guverinoma ya Kinshasa bahuye mu tuza witwa Montre bakaganira nyuma y'uko byari bigoye, ariko baza kubyemeranywaho bagira iryo tsinda rigizwe na bamwe mu basirikare baturuka mu bihugu bigize ICDR, ariko bazafatikanya na MONUSCO. hanyuma vise mu byo bemeranijwe ngo Uvira bimeze bite ibya Uvira bitunyuremo neza ubirambura abantu badukurikiye babyumve, kuko nimbo nabona abantu benshi bibaza ku bivuye muri amasezerano. Ese ikibuga cy'indege bari kwitsa bavuga ko bifuza ko nacyo kifungurwa n'iki byose bigenze bite muri make? Ibyerekeranye ikibuga cy'indege ntabwo bazasohora imyanzuro yerekeranye n'akanama kari gashinzwe gutegura iby'ubutabazi. icyo bari bamaze kwemeranaho ni uburyo bwo gushyiraho itsinda rya EDVM rigenzura ibikorwa byo kubahiriza agahenge, aho ASM 23 izatanga abasirikare b'abofisiye bagahura n'abavamwa bino bihugu bya ICDR ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakiyongeraho intumwa za MONUSCO noneho bakagenzura agahenge kubahirizwa. ariko by'umwihariko MONUSCO yo ikazabasha no kugera mu mujyi wa Uvira mu gucunga umutekano w'abaturage, ariko bidakura ko n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaba ziri muri kino gice. icyo bivuze rero ni uko abasirikare ba FARDC bazatoranywa ndetse n'abazatoranywa ba bihugu bigize ICDR bazivanga n'abazava muri MONUSCO n'abazava muri M23 bakazajya bari kuzenguruka iki gice cya Uvira, igice cya Fizi, za Minembwe, bakaza mu mujyi wa Bukavu, umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bigenzurwa na M23 kureba uburyo umutekano w'abaturage wubahirizwa ndetse n'uko agahenge kubahirizwa. Vise ibi bintu nta ngaruka zikomeye ubona bishobora kuba byazamo ukoresheje ubusesenguzi bwawe, kuba abasirikare bagiye guhura urumva hari abasirikare b'ofisiye bamwe bagomba guturuka ku ruhande rwa AFC/M23, hari abagomba guturuka ku ruhande nk'uko ubivuze rwa leta ya Kinshasa ndetse n'abandi bo mu ibyo bihugu. Urabona iyi mihurire y'aba basirikare ndetse no kuba bigiye kugenda uko nguko, urabona nta kibazo n'iki na kimwe kirimo? Mbona icyambere byari n'inyungu y'uko abaturage biramutse byubahirijwe, ubutegetsi bwa Kinshasa bugahagarika ibitero ndetse na M23 igahagarika ibitero, abaturage bari mu bice bikotorwa na M23 bagira amahoro, kuko ntibakongera kuraswa, Minembwe yagira amahoro ku buryo abaturage bongera bakagira ubuzima. ikindi ni uko abaturage bari barahuye n'ingorane zo kubona ubutabazi wenda babasha kububona babuhawe na bagenzi babo, ariko ingorane indi bikomeye ni uko MONUSCO ishobora kuzongera kuri ingambanyi ukagera muri Uvira aho ugiye kwigira imitwe ubutegetsi bwa Kinshasa bw'uburyo batera imitwe birimo ASM 23 cyane nk'abantu bagenzuye umutekano mu mujyi wa Goma, bazi ko ASM 23 itunga umutekano, babona imbunda ifite cyangwa bakazabasha no kugera mu bindi bice bakabasha kumenya ibirindiro bya ASM 23 biri, nabyo bishobora guteza ingorane mu gihe leta byaba itaretse umugambi wo gukomeza kugaba ibitero bikontororwa na ASM 23. Reka twinjire tuve kuri aya masezerano, byinshi ubwo turaza kugenda tubimenya kuko ndabizi turahakora ikiganiro kirekire. Reka ahubwo twinjire kuri aya makuru ubu tuvugana. Amakuru yandi ari kugenda atugeraho ari gutrendinga nuko u Rwanda rwakomeje gushimangira ko rugiye kuvana ingabo hano mu gihugu, hano muri za Madagascar. Bimeze bite Vincent? Ibyo u Rwanda ruvuga nuko muri Mozambique nuko twanakenda Madagascar, Mozambique
u Rwanda rukomeza kuvuga yuko igihe inkunga rwabakwiye kuba rubona rutaribonye ruzakurayo ingabo zarwo, rukavuga yuko mu gihe izi sosiyete zicukura gaze ndetse na peteroli, turavuga Energy Mobile ndetse na Exxon, bitashingira kwishyura amafaranga y'ubu butumwa bw'amahoro ko ingabo z'u Rwanda zavaho mu gihe European yabidatanze ari amafaranga. Abantu benshi bakaba babikomeje kugaragaza ko bishobora kuzateza ingorane, ko abajihadiste bashobora kuzakomeza kwiyongera. Ibyari byubatswe muri Mozambique bikaba byasenywa mu gahe gatoya kubera abajihadiste babonye kubura umuti. Ya, reka tuguhe umwanya tugeze update, niba nta na update tukurekure tuze gusubira mu yandi masaha. Kamere ku byatangajwe n'umwe mu baba mwatsinda itsinda rya Mahoro Peace, ni uwitwa Ikibasumbadere, akaba ari umwe mu babaye abayobozi ba Mahoro Peace, ariko ubu akaba asigaye umuvugizi wa rino shyirahamwe. Agaragaza yuko atazahwema kugaragaza ukuri kuri bera za Nyene ndetse no mu bindi bice. Amagambo yavuga yuko ari ububiko bw'amakuru, ko atazareka kuyatanga kereka ari bamwica. Yabigarutse agaragaza yuko Minembwe yimutiye jenoside abacu mu Rwanda, habaye jenoside yakorewe Abatutsi, ariko habaye imyaka 32 jenoside yibukwa, atariko mu Minembwe ubu ngubu ikorwa n'abari bari muri FPR n'abari bari mu mitwe itandukanye yo muri 1994 yakoze jenoside. Avuga hamwe akavuga abasirikare bo muri FAR n'abandi bashinze umutwe wa FDR. Akagaragaza yuko abaturage bateye Minembwe bakomeza kwitwa amanywa n'ijoro, akabigaruka agaragaza uburyo komite mpuzamahanga itagira icyo bikora ikomeza kubendera. Akagaruka ndetse no ku makuru y'agatumba uburyo yarokotse muri 2004 ubwicanyi bwakorwaga na FNL ndetse na bamwe mu bagize uyu mutwe wa FDR. Avuga yuko ibyo bimwe yavuga yuko jenoside itazongera, byabaye amasigara cyicaro ko ubu jenoside yimutiye Minembwe, ariko agasa n'uruza ku komite mpuzamahanga ubundi ko yakwiye kugira icyo ikora kugira ngo ihagarike ubwicanyi bukomeza kubera mwa bino bice bya Minembwe ndetse n'ibindi bice by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Numva twasoreza mu burasirazuba bwo hagati. Yego. Irani yasaba imazamarira ya miliyari 270 z'amadolari y'Amerika nk'ingurane y'ibyangijwe n'ibitero bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayigabyeho. Kandi bivuga yuko yose no gufatanyabikorwa bayo bagomba kwishyura miliyari nk'imwe mu ngingo itagomba kwirinda gukomeza ibirebana no guhagarika intambara. Ibyo babitangaje nyuma y'uko amasezerano yarateganyijwe ko yasinyirwa muri Pakistan atabashije kugerwaho. Ariko vise ndumva bisa no bigaragara yuko Irani ishobora kuba yaramaze guhahamura neza Amerika ku buryo imeze ahubwo nk'iri gutegeka. Iki cyura kivuga hiki? Trump ameze nk'uwataye umurongo kubera yuko nyuma y'uko Irani mu gihe ko adafite ubushobozi bwo guhagarika ino ntambara, ubwakora ibikorwa byinshi bigaragara yuko yataye umurongo. Aho yabwiye papa nabi, ariko jewe biza kurangira amusabye imbabazi. Ubona yuko Irani ari ifite umurongo ufatika wo kuba yarangiza ino ntambara kurenza uko Amerika na Israel babivugaga. Muri make Irani niyo mpamvu iri gutangira kuvuga ibyo Amerika igomba gukora kugira ngo yemere ibintu birangire. Irani mbona yuko ishaka kubitisha ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, kuko ibihugu byinshi bikenera essence, mazutu ndetse n'ibindi. Kavuga ati rero igihe cyose mutazakora ibyo dushaka, umurongo wa tuzawufunga, noneho turebe icyo muzakora, turebe yuko nimukena peteroli mutazatuyoboka. Yes, mbese urakoze cyane ku bw'amakuru rwose tuyijwe muri aya masaha. Ndagushimiye. Nguko rero ngayo bakunzi ba Eugene Official, amakuru twabateguriye muri iki gicamunsi nuko nguko yari update twari tubazaniye, twifuzaga ko tuyabagezaho, wenda tukaturi buze kubakorera ikiganiro kirambuye kirekire mu masaha ari imbere. Mukomeze no munogerwe na gahunda za Eugene Official. Turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao.